za sve one koji baš ne razumiju neko detaljnije objašnjenje. Dakle, što je benzin, dizel, butan, propan? Jednom riječju goriva, primjerice benzin. Po kemijskom sastavu benzini su smjese vrelišta već od 30 stupnjeva Celzijusa, sastavljene iz ugljikovodika između C4 do C12 atoma u molekuli. Mi dakle unesemo od 4 do 12 atoma ugljika budućeg CO i CO2 radi iskorištavanja 10 do 16 atoma vodika. Kad bi to bilo tako, to bi još bilo i dobro. Ali niti jedan motor na svijetu trenutno ne iskorištava 100%. Cirka 20% prođe nesagorjelo te ga sagorijeva do kraja na skupom katalizatoru. Dodatkom 3 do 5% vodika u smjesu sagorijevanje raste 95 do 98%. I ne trebamo katalizator. To koristimo proporcionalno manje goriva za istu snagu. To je cijeli trik. Možete li nam reći možda kada, ali evo i kako je počelo moderno vrijeme ove tehnologije? Kada je sve počelo? Pa, doktor William Rhodes 60-ih je dobio 2 patenta za takozvani HHO plin nazvan zbog smjese vodik, kisik. Prvi je vodik i kisik dovodio smješane kroz jednu cijev. Imamo i sliku također na ekranu. Nemamo sliku. Dr. Ruggero Santini smislio teoriju magnetskih poveznica i pokušao objasniti ponašanje HHO plina. Prema njemu kut između vodika i kisika u molekuli HHO je 105 stupnjeva. I to objašnjava zapaljivost molekule. Dakle, to je ova teorija magnetskih poveznica. Evo nešto malo možda više o njoj. Pa, Christopher Ekmana niti jedna majka ne bi za zeta uzela, markirao je školu i dosta neformalno posezao za naobrazbom. On je pretpostavio smjesu molekula u kojima pojedine imaju potpuno ravan kut i mogućnosti bržeg kemijskog spajanja. Taka poravnata molekula bi bila nemagnetična i podatnija za upotrebu. Dobro, i o gospodinu Ekmanu bi sigurno isto imali još nešto pričati s obzirom na njegovu burnu prošlost, no vratimo se mi ipak vašim konstrukcijama. Evo, što biste vi rekli kako je to sve počelo kod vas? Pa prvo sam ugradio na jedan stari Ford i provjerio rezultate na tehničkom pregledu. Potom sam ispravo na daci jednog prijatelja, a potom je uslijedio traktor na jednom gospodarstvu kraj Slavonskog Broda. Jeste li se možda susreli s nekim problemima prilikom možda instalacije ili prilikom samog provedbe onoga što ste zamislili? Pa problema bude, ali one se znači u hodu i rješavaju. Jako je važno voditi računa o nekim elementarnim postavkama elektrolize i da bi se znači dobio sam prvenstveno taj HHO, znači vodik, kisik. To se mora voditi strogo računa, znači da to funkcionira prvo uredno. Druga stvar, što se tiče elektrike, znači treba stručna osoba odraditi svoj dio posla, postaviti to na najprofesionalniji način, da nema iskrenja, da nema znači nekih opterećenja u kablovima i da to sve onda radi na zadovoljavajući način. A takvi problemi u početku ih bude, onda normalno da se oni detektiraju i kasnije se, da kažem, vodi računa o tome pri montaži. Naravno, treba obratiti pozornost prilikom ogranja, posebno zato što evo, kisik i vodik nisu potpuno bezopasni plinovi. Da, to je jako važno i jako dobro istaći da kisik i vodik su jako zapravo znaju biti nezgodni i opasni plinovi. Danas mnogi pokušavaju se sami uključiti, odnosno imaju hrabrosti uključiti se u proizvodnju znači takvih ćelija gdje nisu ni svjesni zapravo sa kakvim rizikom i kakvim opasnostima se izlažu. To mogu biti strašne detonacije, tu može dogoditi se mnogo toga ako se ne vodi računa znači o pravilima struke. Zato bi upozorio i preporučio svakome onome ko se i odluči na jednu takvu stvar da ipak jeftinije
negdje kupiti nego sam ga napraviti. Ovo može biti puno skuplje. Naravno, ne smijemo propustiti u našoj emisiji dotaknuti se od nekih od vaših inovacija. Vi ste u naš studio i donijeli 2 primjerka. Evo, možda da gledateljima i objasnimo što imaju priliku za vidjeti. Pa može, da. Evo upravo, dakle, ovdje se nalazi jedan generator vodika, dakle uzorak generatora vodika koji je namijenjen konkretno, ajde za kažem, za zlatarsku industriju, za topljenje zlata, jer je instaliran jedan plamenik. Dakle, radi se o jednom rezervaru u kojem se nalazi voda, radi se o samoj ćeliji, znači o samom generatoru koji proizvodi, znači, elektrolizom taj vodik. Voda dolazi, znači, u ćelije generatora, pušta se struja, elektrolizom se, znači, praktički razdvaja na vodik i kisik i ta 2 plina izlaze posebno opet dalje u jednoj cijevi, znači skupa, na dalje korištenje. Da li je to sada u motor, da li se radi o plameniku ili možda nekakvoj drugoj potrebi. Dakle, velika je primjena. Sigurna sam da se dosta primjena može naći i također za maketu. Još jednu ste nam donijeli. Dakle, o čemu je ovdje riječ? Maketa je u stvari predstavlja jedno biodizel postrojenje s kojom sam obišao, dakle, i Ameriku i sve skupa, i bila je, mislim, sama tehnologija je prilično dobro je prihvaćena i bila je zapažena. Pa sam iza toga čak imao i posao neki. Ali što se tiče ove makete, znači radi se o jednoj destilacijskoj koloni koja ima gornji dio rektifikaciju, znači gdje se može, jedna protočna kolona gdje se može u jednom prolazu, da kažem, dobiti, znači, odmah čistoća etanola 90, negdje cirka 6%. Inače je protočna, što znači da se proces destilacije kontinuirano obavlja. Dok se ovdje jedan sadržaj, fermentirani sadržaj, zagrijava, drugi se već destilira. Onaj treći sa druge, dakle, strane je već u pripremi. Tako da je tu primijenjeno maksimalno iskorištenje temperature i dobivamo dobre rezultate. Znači, jako je bitno da to bude ekonomično, znači da se može iz toga polučiti dobar rezultat. Evo, ovo se pokazalo jako dobro i tako je već nekoliko napravito. Uspješno rade. Gospodine Jakobaš, mi smo se u našoj emisiji dotaknuli nekoliko vaših inovacija, kao što vidimo i u ova 2 primjera. Svi su oni itekako isplativi. Evo, što biste vi rekli, kakva je budućnost ove tehnologije? Što se tiče vodika, dakle, mi kažemo to pod navodne vodik. Što se tiče, znači, plina iz vode, budućnost je sjajna. To je čisto, znači, gorivo, ekološki čisto gorivo. U izgaranju vodika nema zagađenja. Znači, mogu biti tragovi neke vodene pare ili, ne znam, vode u krajnjem slučaju i tako dalje. Mislim da je budućnost velika i evo, to je otprilike to. Sad konkretno imamo, recimo, situaciju ovdje gdje je priprema takvih ćelija. Evo vidite kako se to čisto i kako se to pomno slaže, da to sve štima, da su razmaci između ćelija odgovarajući. Tu su brtve. Se radi o 3 tipa ćelija, znači, koje smo radili, eto sad uspješno. Za što se koriste te ćelije? Da. To su, dakle, ćelije, odnosno koje su sasvim dijelovi tog generatora vodika. I evo, kažem, to je jedna probna produkcija i za sada je dosta uspješna.